sum te ram kim ni chuai ka bu pe chu ani zania kian le na chuai tu te kal plugin sango chukak mai ani ya rom tu sai bo ani jikepi ram kim ni lo suata ikane jiaka isoram of this of ni koi mo ku te somli sai ta dua ai ko chia so mai do na jikepi ram kim ni lo suata siara jikepi ya adina jangin ram kim ve da le tak nein ram kim rombo na lama ko ma chan ma he district jikepi ko pe saber to bani somli ko ka atanga ikum sa ka ko sunga ma kuya chuan agenda jikepi ha tu tu ti ni ngai ko ania ingko ku voi di na sa ka ko sunga ma ta changa ko ri ku ta kang ko di ne di re ani dia ma ni ren cha nangin ri ku ta kang ko ya kun man chin ani tin ani ko la rom ala khom ko ram kim di ko la ma ta tan headquarters sa chun chin ani kum sa ka ko sunga ko chuan district jikepi ri ku ta kang ni dan to ba dinga ko ta di man ni se ti ya kumsa ka ko so ka chon September tha ko tan ni number man ni se ti ingre le ania chui kum chon September tha ko tan ni number chu September ni so ti par ani September ni so ti par yun rai ka chu ram ki ti ko ta man sui ani ta se ani tui ku ta kam ni ti chu ko sin do she ani awangin sa ka ko so ko a so ram ki ni ta ai amai ro chu September tha hi be ro tha ani awangin jikepi ta na ram ki ni arem sa to ko te chi ni she ani a kum sa ni ko ro kan jikepi sa pa lai pai ro re chuan me tha son ni se ti re la jikepi executive committee chuan bo chui VCM Ramon Missionary Church Sector Reverend H. Hamden Bukati Swadi many something was some as a person who Korea Tensin many something was jikepi ram India Land Arwat Delta Sakti Pasari Atran Chuan Mutin jikepi ram India many something was one Arwita Ali jikepi ram India again Pong was a chin alia kita tolong lah Pong jadi headquarters are including Mission Rombona dan Anshin ani jikepi le Mission Rombona jikepi ram India yan ikom buat section ani ya kita tolong lah Pong jadi headquarters are including Mission Rombona dan Anshin ani MJKP BRJKP le unit missionary support and China at yang angin Mission Rombona lama ke APNTEC ani song tan ya